Asifiwe Yesu Kristo. Amen. Now, andumangai otondo mwese twithite twina momanisio kibuku ni thaa Mavinda ni wakeli umundi twikilunguni cha 18 umundi twikilunguni cha 18 na twisoma misoa isu ya mbe misoa 11 na ngai natwekenesa. Praise the Lord. Amen. Kitabu cha Mavinda wakeli Mambo ya Nyakati kifungu ni cha 18 mlango wa kwanza. Maandiko manga imeasiata hata ekanzome. Na indi Yosabati aina udhui na ndae ya mbingi muno na atumando na kutwania na Ahabu na itina wa miaka imwe athea kwa Ahabu Samalia na Ahabu amuwa ya malondu na ng'ombe mbingi muno we na andu alamai nake na amuingisya kuthi nake la mothi Gileati. Tikilungu cha 18 mstari 3. Na Ahabu musumbe wa Yuta mukulia Yosabati musumbe wa na Ahabu musumbe wa Israeli amukulia Yosabati musumbe wa Yuta we nuthi na kwa la mothi Gileati na amusongea nye notaku na ndumakwa tandumaku na tukethi wa vamwe naku kauni. Na Yosabati amwya musumbe wa Israeli ningo kwesoba amba okulia Undu ndeto ya Yehova enekwasia. Niboinde musumbe wa Israeli womba nisi adhani andumana ana na amakulia nitothi la mothi Gileati kukita kana tueke na masia ambatai nundu ngai akaminengane koko ni kwa musumbe. Mswa wa thanthatu Mavinda wakeli kilungu cha 18 mswa wa thanthatu. Indi Yosabati akulia vati mwathani ungi wa Yehova va tumukulie na musumbe wa Israeli amwya Yosabati we omundu ungi ulawa kutukulilia kwa Yehova indi ningumumena nundu ndakambathania usio kana ndambathania usio ona indi uthuku mavinda onthe nake ni Mikaia mwana wa Imila na Yosabati asia musumbe ndakanene uu nivo indi musumbe wa Israeli wamwitie munene wa kwake na amwya mulatie Mikaia mwana wa Imila mituki muswa wa kenda. Na indi musumbe wa Israeli na Yosabati musumbe wa Yuta mekalite kila umwe kipela nchake cha usumbe mekite ngwasio ndasa na mekalite vandu utheini ulikiloni mbingiloni ya Samalia na athani onthe no mathani ya mbewo na Nzetekia mwana wa Kenaana seovesia mbiasia ia na asia u niwo Yehova unukwasia ukatindika Asilia na mubaka maminwa na athani onthe mathana ou machasia ambata la mothi Gileati ukathimika nundu Yehova akaminengane kwokone kwa musumbe na Bwana alibariki neno lake. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Anumangai ubo u ni batonekani wa wiwie ubo u wina ukanyo wina udhangasio. Hapa kuna neno la kutubariki, la kutuonya, la kututia moyo kuendelea mbele katika dunia hii. Yosabati ni mwana wa kisiao cha Daviti ula mundu wao wangai. Daviti nukoneka ai mundu wangai undu ni umwe undu ni wakulilasya undu Yehova unukwenda. Ani muthangasya muno mundu ni onthe mama thayu menu mukethe wa mwikuliai Yehova enda ata yulua undu weba yulua undu o tikana ndukatwike king'ei ndukatwike muwani ndukatwike mubutani aikeleloni cha kwenda kuendesya maundu maku chao nesa kana kwaila kwa mibango yao yaku. Praise the Lord. Amen. Katika hali hii basi osa atumando na musumbe wa Israeli manakana mundu wita wa Yosabati musumbe wa Yuta ni Israeli tene nisi akwatene makatongwe wa ni Saulo
makatongo wani Davidi, makatongo wani Solomoni, lakini la Solomoni wakuye mosumbe maaneka. Na yu sumbe usuwa yolo weta wa Northern Israel. Ni baba sumbe kete Ahabu. Ahabu ni mumwese, ni mulusa, ni munene. Athina nisie muno na Eliya na muka wake ni Jezebeli, mundu muka moi. In fact, Jezebeli ae mudhembi munene wangaisi amebwana no. Are we together? Yes. Na therefore medho ni mangai na madha ni make mama usu ae chao ayo muoi. Praise the Lord. Lakini Yosafati wakidhe ocha Davidi wa osio wa Davidi njisi kila kitono tuma aswani ye muno akeso tuma ndo na Ahabu. Lakini ni mekie ate we Yehova oneka kwetho ni matumie ndo ona aosea mwana wake Yosafati mundu wa ngai mundu wa Davidi wa kizo cha Davidi moza matwane ya moka mwana mwetu wa Ahabu atwa wa musini wake. Kweza kweza pe kisiao cha Ahabu musini wa Yosafati. Kisiao ni cha Davidi. Are we together? Na yuna ni Mpesa Malia asiae tuthi la modhingileati ni nduwa yakwa yula ononena ni Ahabu. Are we together? Ni nduwa yakwa ni thosiwe ni asilia na oka ondethie ni tungie itwike yakwa. Yosafati ola mundu angai amwe nondo wando ino ondola ukwenda ninguwika ninaku ni monanau andu makwa na andu mao makwa itasi yako ni ati nitasi yao nitasi yako lakini mambo kulanya mondo meke bathukanyo indi meso thikaone ate we Yehova ni makulilia athani mangai aingi ni mokie bakubi atabanya mana ana athani manana on the makimea enda ukanyakue Bwana atakuongoza, Bwana atakutumia, umebarikiwa, prosperity and success ni yako. Are we together? Lakini veo umwe wena issues yake weta wa Mikaia ndako dha kwa dhania mundu usu weta wa Ahabu usio na wa ilawe siyo nena kilungu waki soma chonde nena wadhani waki kuo kwa Ahabu hakimwia mwathi watendi nukwa. In fact na mwia niko saa metwe tu ni yulu waku uko wawe kauni weba usu asifiwe Yesu Kristo. Niko saa metwe tu ni uko wawe na indi Ahabu nondo ni wona report noni wakadhile na asia akwatwe na yekwa kolokoloni na eku kolokoloni ekala na diet ya kiwo na kimuto ginela Ahabu uyuma kaone emuima mandiko mange imethela na kwa asia hii ela mendie kaone Ahabu ni wendie kweyo lithia ndakamanike ni wendie kweyo lithia ndakekata ndakamanike kiangu waitele sia musumbe itakala sia musumbe. Lakini Yosafati athi otao Yosafati ti musumbe wa Yuta na yu ando mamona Yosafati mamona towe Ahabu na makimandhani kena mamowae akaya muno mama na usuti wasia wa Ahabu mwa usutiwe kwa tumo mandhe kowe na amandwa ndaoneka ateo ai mundu umwe one undu ngaiweka maundu make ai echa omuzi pathei yese jae kitai kana chae wo kana chae chao lakini echa omuzi wa na wathi wakimela ola Ahabu bandu tabwa obamba mbauni ziao siake weza kidha either ni ngoya atoniwe kana ni lungs sia atoniwe no one really knows lakini batendi ni wakwie yeto yangaile sakwika hata yesa kuyania andu mangai umonde leto inoni Twaile muno ndu tunakaa katika dunia ngumu sana na mondo mema tukwata ni motu matwendo kwatania na ndu angimeke bathukanyo. For instance nitukwenda metwano yaku kana ya mwana waku tyo wende twithwe na ntheo twithwe na ngazia na ndweka wichao wiweka kwa ondo baile titwelo kwatania na ndu mamusie tyo wende natukwatania ndu mandoa kikundike nawe zekweza nitwatethania itukwenda kuthikwa na sia imao maitu tukwatania nange na tuthethwa na kuthululuka na kweta wangone maitu ange methe wanangone nau
Are we together? Ondonge utokwa atati mathiko kwithikia mundu gote kwibina lakini twakwatanana siama ila siko. Praise the Lord. Cho tweka neza otondo mwe na Undu Ahabu watabise mundu suwitawa Jehoshaphat amuye twende tukabithukie la mothingileati nitungiwe ndwa isu yakwa na kila umwe Witu batu na la mothingileati situ sikebathukanio kikuti kimwe. So therefore we want to have control na batendi tuileo kwata na nandu meke bathukanio kwa nako kwati yani nandu meke bathukanio watu na kwethu ame aoi kana kwethu ame na mothethi masani tio wende andu alosa ni abuku mafri masoni tuileo kwata ni anao na mona biasala town. It is inevitable kimakundi ma town tuibulana na andu ave na athuku muno. Are we together? Yes. Wo kwata na nandu man golf. Nondo wenda business contacts. We sa ko man na nandu ave muno magu atweletu. Nebetingo ekuanake. Na emona me oba ya golf. Are we together? Lakini nondo wendo kama ndo meba. Asu wikito vindia nondo ni wizi business contacts can help you a lot. Are we together? So inevitable. Onaka ukimwende azia Yehova na nicho kitu ituzika wakati dhitune kana tutananywe nando ama ndetheba ino mawimone lakini bena mondo ana omondingo mwezoba ali nino ya maisha ethiwani ukunu kwende anga twibulana nando mudhemba weba mudhembo mambo mane tunafaa kuangalia. Bwana tuokoe na kutubariki. Praise the Lord. Mando meana ana Yoba atutetheze tutona kwikanesa. Undu wambe maliko mange imetonia undu o kwa sisi hapo verse 4 maliko mange imeasia na Jehoshaphat amya musumbe wa Israeli ningo kwesoba amba ukulia undu ndeto ya Yehova ene kwasia na ningo nando mangai nikenda tuikana ngwe na ndola tutinda namo undu batendi ni tutinda nao namo nitulika makundini nao namo. Praise the Lord. Amen. Na makathoka kwitu na tukathoka kwao kwo ebabe undu wailo tutethia otutangia undu wambe tuweke kipaumbele tuulize mapenzi ya Mungu ni nini kate we Yehova. Na nitungia ngai mubea nundu kukeno na kau andu ni mathabie na mena makosokoso maingi ni manenga ande to yangai uthi ona bandu be uoi ndeto yangai ni nenga wechao uthi ate we Yehova. Nina mweso ba ngoni sienu mweke kipaumbele wasia wangai ni weba ondo ni weba ondo ni u wasia wangai ni weba ondo ni weba ondo ni u ate we Yehova because that might deliver you. Na wasia wangai weweka ate we Yehova pa imondo ina excuse ndu Yehova ameongea yukila mundu nati ndu Yehova weka hata weka na ningo uthangazia kikundi nja kuchondo na keba chama chako na chonde onakeba tataimu kakula zia hii wo ulao kuyoba ukwenda ni mo kana ondola moseo kwa na wetikilo ni mo ate we Yehova. Na nitunga mubea nondo makundi maingi vosi Etikili kweli rongo makundi maingi mosi Etikili kwa wena backup wena majority kula nasia hii enza amani nduka kulie kuyanza ondo kiite theni kwa samwa Mwikalany'a o mandiko manga imeasi hata yulwa ondo weba yulwa ondo ngai anena ondo ni osu. Let me tell you, no one has an excuse. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Verse ondo wa Keli verse 5 nevo ende musumbe wa Israeli wombanisie athani andu mana ana na amakulia nituthi la mothi Gileadi kukita kana nieke na masia ambata nundu ngai akaminenga nekokone kwa musumbe. Verse 6 indi Jehoshaphat akulia vati mwathani ungi wa Yehova va tweke hata tumukulie nundu ela okaziai wasia wa Yehova imwao andu al ave ala meke kundine evandu izi mena tabanya mo
Tell your neighbor, onando adhukume na tabanyamo. Are we together? Yes. Ahabu ombanisi andu mana ana. Mamutabie unduwe mwene ukwenda utabwa. Praise the Lord. Amen. Ku andu have. Aoi. Andu mamiti. Ona Freemason. Mena popular pastors sio. Yes. Kuna ilao kazi yako kwa Yoba ni kwao. The most important thing. Wakelingu motabia. Wewe na beba wako badukanya mabeba. The spirit cannot the gift of discerning between spirits. Nikatoka matabia hii. Onakauni watu wete pastor waku. Indi pastor waku ni moloza ni. Toma the pastor onge wachao. Wago. Undo na mono mezi mabasta mona luza ni. Onabu no wisi. Nundo la muswa wate ayaziai pe umotiele indambadhani anai. Praise the Lord. Ko undusu ni na mweso ba. Aningo moza angazia. Idhiwe ina veva wako badhukanya maveva. Hiyo gift ni kindu very important. Anina mweso ba. Kai kwezo kiasi ya umotabanya on the popular. Na mwaka zazia amen. Aino nikwezo wanicha muendesia. Nicha kila kiliango. Kana 3, 4, 5 things. Develop discernment. And discernment yoka na anakomana ndeto yangai pio. Amesoma ando mangai. Hata soma mandiko mao. Mangai. Nikenda ukabaluka nasia mabasta mawo. Nalamate machao. Mawo. Inengane kondo abeba muzeu. Kumudhukuma na kumwenda. Inengane nikenda beba muzeu ka utongo ya zia. Kona zia atabanya mawo na mate machao. Mawo. Nundu welo muya hii. Fine. Ni watu ete basta waku. Endi basta waku ndiyo mwana neza. Ndo wakuti olo kunza ome. Kano wakuti olo kunza haka. Waku umwikieki. Wakuti ola waisha kaola. Wakuti ola udumutumwila kundu na kundu. Wikete 3, 4, 5 things. Be willing to confront. Mabasta mando wangi. Umeona kauni wane natabazita. Endi kotimu sio. Nandelo tuta. Hata we yoba. Tumande ungi. Wisi wawao. Wanga. Inasu ala matendekete. Nuna ni kwithiwa. Ti popular motabanya ni mo makodete kwithiwa mesio. Mandiko mangi imazia makodete kwete ndeto nduku. Itesi ya kuendesia chao. Ando. Nese nini manite ni umekati wasu wadhuku. Kitumi nikeba. Nondo ando ayingi ni mekwenda blessings ya prosperity. Lakini mekwenda responsibility na discipline ya prosperity. They want the blessings of prosperity and success. Lakini land discipline. Yuka na anajao na success. Maikwenda. Na mazitikila matabieka nani mo vitia. Mazitikila. Peke ndoke ke serikali nikiwete ke serikali linja makanisa kueva koti na yuki kikongetwa muno nondo mabasa ni amwe ni mokia kukunikelwa ila mbesa mai ni mokia kukunikelwa ila mbesa jao menasio. Are we together? Nondo ni mezi ni matesa kiwo ni matesa mauta na maikwenda kukunikelwa. Anona pena ulusa niwe bano nondo no andu mbepe mabasta mezi kila chaendesha kaola lakini Mavinda. No mezi ulusa ni ula wibo kuta nduti. Aye mabia manda biti ko wangoliathi lakini madhika hata Mavinda. So nona wi udhuku. Ana wi udhuku muno. Nondo tuibindia owando madhikwa nae. Haikengwa na maibutwa. Ni nai shindwa katika jina la nani? La Yesu Kristo. Na basta ula musiono la wele ubadhukanya ndeto yanga inesa. Na kumea madhayoni mandu deke na madhimike. Waonywe na wasaidiwe. Prosperity without responsibility is false. Prosperity without responsibility is false. Nangena tuiwete. Ndukwenda odhanga. Ndukenda mudhuko mangai, ndukenda kumwiwa ngai, ende ndukenda prosperity. Yokitikia hata. Wewe mundu, wewe ukitikia hata. Na madazi umete kwa Yehova, tikaboka kita kuthikwa mundu mwe. Kiatika bo umande injini. Lakini wasia Yehova na kwa dhime, lakini ndio nekenete kwao. Kwa Yehova kitoneka hata. Na basi usukote mulusani na ashindwe katika jina la Yesu Kristo. Mundu wakatatu.
Mandiko mange imiasa ela Yehoshaphat wakulilie nove mwathani unge wa Yehova wauo. Verse 7 na musumbe Ahabu amya Yehoshaphat ve omundu ungi ula wa kutokulilia kwa Yehova indi ningumumena. Aya ningwika hata ningumumena nundu numbathania ndambathania osio ona indi ambathania othuku mabinda meba onthe na keta wa Mikaia mwana wa Imila onabu ikia Musia mwana wa Musia na Yehoshaphat azia musumbe ndakanene hata ndakanene na ningona undu akatatu wa ilenyo andu mangai athuku mimawo mukamata yawo athuku mimawo mukamata yachao wo. Praise the Lord. Athuku mimawo mukamata yachao wo. Nani mabinda amwe undi awona nenu muno lakini mabinda amwe ni nguni nona athuku mimaito toto mataya kunji chonete muno nundu ela wina chathe chaku withita bishop wa Liberation Church of Africa apasa Musa eoba ngone maito toka kwaku wimantha bishop wa SDA FWXYZ ministry na masasa Musa eoba indi wandai hata nye ela mwetu wakuoka nike ndabothewe ondo mandala mabazita mabodha mbaya ya kisasa enda la modhingiliati no makili avina na madhuka na siamasia ya kuwa mayasia nambia utawaribu unawataka hao lakini Pastor Musia ndo ikata ndo mwenda tiwa mweka indi tiwa wakwikawa kanenya mweka au kumwaseo mwaseo are we together kwe kunia koko 1 2 3 tena ava mweka au you gonna wina madhiko Pastor Musia atio na nende ulia iliangengisa kwe the presiding minister vazita wa aizi na eko yake na kena kwanza kule sijui ni wapi na Pastor Musia oba ongele chai saya kwa ba oba njine yukitia njine kulilia nondo ni expect ya Mrs. Tom nuko mandane basa wao indi kondana amana nimethonokwa na yu pastor wa etinji etabanile obya ini ngukule nyene pastor wa kuata wini ila onengwa nzeo nikila kikundi mtoka kije kwaku ayothe wimantha obazita wimantha obazita ongi nondo la Musia nukumboesha ndaboya undu wenda kuboze sambaratisha siombangi hivyo tumekatana tumepinga wenda bazola oboya hata endo la ukakana zaka kuya ndete Yehova kilingo cha 10 chao chawo ndo mwenda wewe ndo basa bumbo wase na tutukili twili oweze kilingu chako chawo kengili 5 na 8 abo haninga yiwe ndo mnenga shortcut mukedwa muta ndai ya mwanye ndisi nika hata mukedwa muta ndai ya ndisi mweka hata lakini Yehova tio we museo wenda upona ndeno liwathe mwingi taya alama basta machao mawo alama ku mataye nando ketikile manu no mondo mate machao ai mondo mamana ai mondo machao mamana ndo ketikile nende wana kwa dhuka hata iwe Yehova ondo wakana na wa mwisho eloko na kwa dhuka maisha ni maku eloko na kwekata kwa dhuka chicha verse 31 andiko mange imeasiao na kwethi wajela makabuteni mama kasia monie Jehoshaphat masia kweli ni we musumbe wa Israeli kondo wau mele luka mokite nake indi Yehoshaphat akaya na Yehova amutethia na ngai atuma mauma wala oe kango tabie hata iwe Yehova mundu wawo ola okulelasia kwenda kwa Yehova ni kwa mundu ni madhayo wake mundu wawo ola wisi kubathukanya kati wa mabeba mate mawo na mate machao na mawo kubathukanya kati wa mabasta mawo na maolusani na mundu wawo ki ola otaya basta wake wawo. Praise the Lord. Ela we kwatwa ni thina akamweka ila Yehova akamweka ila Yehova ndusu gumite basa hata iwe Yehova twambia baya 1 kula za Yehova enda ko ata yulwadha yao wako oneka maliko wati maliko mayoka Yehova enda ata bekwe ba
chale kilewa Yehova enda kethiwe hata nethe kinengazia kana ndongo na weva kana ni business deal. Are we together? Partnership ya muthemba kwe kulia Yehova enda hata ondone weva ondone yo. Number 2 basa wawona amanike bavuka nyakati wa mabazita nundu kila mundu kikundini jue na basa wao wake wezo kiasia. Lakini matabasie utokenga utomakia basosua wa mweta ni mulusani. Praise the Lord. Nini se pastor ula wago na nola wakwa oneze wa no madhani ya udhuku. Number 3 basosua wo ndo kitiwe byo mtete awona weka mondo asu when your problem will come la chale kikoka kiukwate ondo kikwata mundu the lucky cookie koka ondo kikwata achao mundu the love ya sala ukabika bandu wekwenda attention kuma kwa ngai. Let me tell you that day I guarantee you ukamwe kaila woki ndu kumangoni wewe mundu museo hata iwe Yehova hata iwe Yehova ukamwe kaila Yehova no kamwita nandika kwiwela shakaola akwithelo bai kanisani we bother yombi no kule sabina bawe kata ndabye nokie na bother nya kilo mwana nilike kanisa na mwitia othe isala kwa thatao ya mbother ni bother ngai ndu ni nathina ongwata. Praise the Lord. Angi mazemba anginye lobi makamande mubothi nginya diriba makamande mubothi na ndo alusani mmeki kundini mema kulia basa wakuno ndabye ni kana nile kwao kwake. Eni ni ngutabia ndo asu azuku meki kundini chuma kathela taabu omuzi utesiwe bala umite kama kuna na makakwa hata wewe Yehova si nimewaambia Are we together? Kwanza ondusu akatatu ni wangu na kwanza kuukindelela pasa wakutaya isitwani za Yesu pasa wakweka hata taya. Are we together? Tikamaneka na kwena ke muzie baile kwa zabiona baza na ndo haika hata ndo ambita aini wa bazitanganya ebo indi ni manando ndaya ndo nikiumbuwa njisi ngakengene kata bungindelele aini manekana ni munendie pati ngone mwaitu obeo mwana wa bazita na wale ombita tell your neighbor shindwa. Are we together? Yes. Are you together? Ai mwana kasabali kasomu kuenda kwenye nonenda sabali nzeo nona ilo ni sabali nzeo yosa wiki hati osembesela wenasyo ondube kasati na kazudi kenda nekaleondo wenda nika hata nekale na tuite sabala niwa ndokaze ne shamba aindina ngwa oso wenda dini wa pastor ukomanda. Are we together? Yes. Ya tuisa kwa sia pastor ni oso naondo silie simba sile kecheza sia tuikangie mandela ya tunze wona basa ele kweka hata kwekia na tuite sabala neba katika jina la Yesu Kristo. Hatio klani mubata mutoa kwa konje bakakanda muto nji bakachao mikangule ndi bakachao kada imbweni zi unimbika neza ni nzobe yako ndo nakondo hata iwe Yehova ando mamona makambeta nau kana umau omea kokwenye ngaindo tweka deza mwamunda yeni na mwezo ba katika jina la Yesu Kristo. Tuombe pamoja. Wenuliwe ewe Bwana wa mabwana na utukuzwe milele. Neno lako Mungu linatufaa siku hii ya leo maana tumetangamana na watu wa dunia hii. Tena watu Bwana wana mapepo machafu ndani yao. Watu ambao Bwana wamepotoka na wamepotea. Na Mungu wana mipango na agano na miungu yao. Bwana ni lazima tupatane na wao maana wengi ni waboma zetu. Wengi Bwana tunafanya kazi pamoja. Wengi na ni majirani zetu Bwana. Na lazima tupatane ili tusaidiane katika jambo moja ama lingine. Lakini kwa haya yote Bwana kuna namna ya kujilinda. Na Mungu tumesemezana hayo mambo mane ambayo ni muhimu wa kila mmoja wetu. Tubariki, tuongoze, tulinde. Na Bwana kwa Roho wako Mtakatifu tuokoe ili shetani asituharibu sisi watu wako. Inuliwa sasa na milele. Na kwa hayo naomba nikiamini katika jina la Yesu, sema amen. Amen. Si Bwana tubariki. Amen. Tumefika hapo.